hari ke program Shipelasha baru kau mana champion ngasoban priang subaya pi kinong persyan ki baju page ya ke YouTube ke jongi bat kham tam ya kinong persyan ya ki film khasi hapo kana ke jela ke jongi ngapriang subaya pi hagani kapor pamenta nakwa ban pen itu ya pi ya uai neki klor ak film uba lari sucia omtang bare nong ak film dari udai ke ju kapor unong direct unong sna ya ki film khasi kublai sibun ba lari sucia kublai sibun ba komentar ba lakas mobhai nga sebenarnya ka program kejoki ya ka ba la ai kapten Shipelasha ba iba komentar saklian ya kumju kublai pi kinong pitkai baro ikene program kendiat ba lari kelapan pen itu kendiat I mean kelapan itu sepang jompi kendiat kat no lagi film pila shna nangta kat no lagi film kasih pila yadan bentar ban ak te shibun tli te kat ba pidang la ban kemau try semua ban itu yangi kan ban jar kapten kawai pa kawai ta support tanpa meneswa baduan sih ke program kejongpi ngala perkat lupa ba try bisa keli yang kata ka jikeli ya nak kata ngala sunyau kemut hadu mentaki bala ada pelai ba kilong katrateli ya kiban sawan pak kidosa balai teli akhir kelu kalau aku teli te napren kini ki arpo teli ki film jompi ki ba flashna cái gặp film cái bà phi let's say phi snow bà phi đơn hạt đỗ lột cái dòng phi như là cái nó bà snow jantam nó lòng cái film cái bà snow jantam hay cái bang ala produksi dengan dia but na paden baru cái film cái bang ala snan na siang bah hakapor bang shoot ya karo kalau ke bang kamsung long hakapor ke badu natam ngalala ban pendiat ya ka bat ke budget ro kakum bang ala konkret hapo kata yang budget ngalala penting kata kadeka babekela te hadin juga babekela kadon sak wai pak kapel nga mention ya kata nama bele bangampat pelai pada eka di sinama ho te andala yo ya ka response lagi pada bele se nga salah dan eka comments ke pambian mo baidi bak kata si itu kan ya penting kadeka film kapakateng kome jongan ladan sau santeli ki snong ki bangala de pen iya kan kapel andrai hapo cinema hall ladan ambakla ngan sayo alat dan pelai ha benai balai kita kira ni ka film di jompi gidon kilo ki film di jompi ki ba pimut ban release no shen ha ki cinema hall kebenengkong kadai kata ke bangarang itu implementan ke film kome jongan ya ka ba produce ba director mengahi hapo ke production house ke jongan ke bangal kapten Sucian Arts Entertainment dan dia nak suka ban yang tu itu yang pada bangal kapten long kajing sedang shoot ya kan dia ngelak shoot mensyam sedang haka arpun ruteri kebenai mas sedang shoot de hadir kata kidon ki jingwit akal leti ya ke jongi aka bede bak kinong ak ladan kajing jang pas musi yang jongi wei nong ak jongi baklat no ini jongi tingi hapan sangen no support de hadir kata hakasin ke bahar gi sedang shoot biang pembasita yau dia buwan no ka lockdown absanya dia de menta dan arbenai ngarang sudah pendep ya ka post production ro mas menjati nak kata bala dawa pelat kinong song station Highwest kamtam namar ba kinong isin bertaruh kibun kibana station Highwest na kansi na paryong na nong stoy ba ter tekila ya iman pelat bagi kuat ben no kata kapel dan langsung rilis sampai arsenal langsung itu dekat apa penipat ba ya kata kapel ke respons ke bangiyo kalau positif respons kia roe ndai na kalian juga aku nong sina jo kata kapel langsung tu ba kita dan ki jingduna kiba hangni hang tai ngimpat lah belum perfect adu kata de na kalian jongi ta nginang yai persang ngiban ban berbeda kita kijing guna kijing pakla kijongi ban namla ban bernya susu yang di nompet kai ba ju kersan yang ina forma dan nalor kini ki film jong ki ipede ki wei bat ki film ese kamtam
kiba long latest kiba fi latest ngalapan om mentah kadai film kayak kejingge ya keba setelah baik-baik mak waiter mentah menai bahar apa keju cinema hall ya kataru kalau ngalapan om by fit dan ngalapan om by accident ngaku bio asyik mentah kadai film di producer jom kadai film di Dynamic Mary Mapernya ilawan di penduk ingat aku kesini dah kajing temu ban offer yang ya kadai role mo pengasih kumu main actor mereka haswa main offer ya kan ngalah offer di dalam day iba dan bertanya dia nggak ada offer nomor ngalah yang sultan ya karena buat nggak sultanat nomor bakat akifil tiba ngalah isu bertanya menjua nampak juga pendek ya kan rule kumbang lah portrait ya kan pihak kedua film banyak ila paham ya nggak bang dia tuh in details tambahan dia tuh nak bang ngasih ya kan rule coba dokter iko sampai dari dokter ya sebab minhabia lepet kita ga hukum dokter jadi nggak beli gitu kalau guna ya guna pipo ya kendo ya dari nak kata harga kana aja pi kendo ya atas tu dokter nanti kendo kan ya kendo ini pi kendo mah ya kendo harga jingya nanti jongi harga kam ke bagi ya train kan Ilong itri doktor, aktres Wan dana. Iru ha ilong kum iwe doktor ni nama ba Iwan na kawai ka kasnong mansuong no kasnong ka ba kabaji na kasor mo. Ya hakata ka dia ka bagi syong hakata kasnong ka mo kilap ban hygiene suma tu di hospital ne di medical ilong di ba. Kam jenjar ban yo. Dan kata daw na kajing mo ka ba di ko ka dirap di nong syong ila deru lawan ule doktor susah dan anam belah berpatai palat nama apa long kalau sultan cuma de ngasu kerpat ya pergi nompet kai di bapet ya dengan channel di bapet ya dengan program bapin wan saki di dalam de nama bapin yo ya kajing tip kalau kapsa ya kawai de bakal kana juga dengan pel Jadi kiladan bun teliki klien dari kadang bakla ngempatkan mau kan dan klien mau tension ikan dulu saya ono main karakter banong ki doktor kayak ini kendo jadi saya kan long interesting kan ya film saya kemudian balari natrai pipi long kumuwe ni kinong kitam juga ne ka Mekalia Film Maker Association pibat kumuwe mo nabak kamu general secretary te hapten ke ini kejinya nanti juga ni kinong sinafin kayak kejing ke ba kongsan kiba pun di national film kebenaran kong itu long ngala de si mata siapa kacakaban pergi ya kafel dari kambing kacing ya kalau dia kendo dong nakalian jomni nakalian juga association food dossier ila approach ke sarkar no ban perpau kita kejing di jomni di bangi kendo nakapor hakabayade kamsna film ka jomni buka filmmaking industry dan mereka sarkar ka adu nantaro bol bersit lah syukur tak kejing kular dapat kam kampoi si long ka ba tam yang ni kadai ka cakap ka bangin pergi yang di film itu namar kumba fiatin mata ni pergi betak habiju tak itu ki por dua mensuang itu pergi hapo anjeli dari adu balak belong multiplex no ka anjeli nila haban screen ya film itu ni tak hapo piju bat ni yo lat ru ban pergi dah ka jingsiu ke bahaya nak daw ba longim dan jakasu syawai nila kan ong balik se usim kabune nakano kadaw long ya kata kadaw ba ngintip mo tang ba akajing so jung itong kinong pergi ni social jing pa baladangin pergi baladangin manjur ya kata ka kriteria lan ya kata ka demand ka ba utrai cinema uburuk dan jakaban pergi syawai tang na ka ba pergi syaki thainong kendong lese ngimla ban recover ya kata ka ke investment ki bangila peluk ka namar ban na ya kawai ka pel kumba mafiru pide way na ki no na pel pitin iba dan adu aku saw lagi di partner ka adu bandiat ya kawai ka pel de long ka siap cing ban permi film ana ya ba pet bandiat tak akan ta akan pas tak kalakun let's say pun na pede ki no pet ka ki jogi kim tip ya kata ki bom dan apa mereka filmmaking film dengan syuya tu jadi bakal filmmaking kembali ke masuk kali ke
kalau kadon kami ya teamwork man on one man army dari lero ni nomla te ha kabai de ba kata ga jing kli ga jom thi ba koman ka kum ka jing so jonga ka re kata hi ba ka sarkar lade ka por ka sarkar ba ka shimkian no bahkan itu no ini kumbala recognize ini kum ka industry mata bahkan shimkian no kumba kiwe ki jelaro na iba ki sarkar ki shimkia ba ya ka film industry kuman shu ai noksa no ko ke industry ka barit ka ni kum ka Jharkhand te alor ka Jharkhand kum ka Bhojpuri film industry pa ka Bhojpuri daya compare bagi ka Meghalaya kalau ka state Bihar utala kham hai hanre ka Bhojpuri mata worldwide ka liya te kum ta laga ka sarkar hi ka shimkia ya ka industry ka jomiro kum ka we ka kata ka lap ba ai kam ai jam ya ki kun samla ki jongi ki badan ya ka sap ka phong haki bentar ki ba pher mo namar kumbala ong mentar aku sound quality department kemudian idol ki sound department idol ki technical department kum ki editor namta kum ki nong thok mentar ki ba thok story la ka jom idol ki ba thok ka script la ka jom ki ba thok ki dialogues ki la ka jom ki ba thok ki lyrics ki nong ruai namta kum ki ba ay ka tune ki makeup artist, ki hairstylist, ki ba design, ki costume, ki pun ki ba include akan mereka filmmaking. Jadi kun samla jongka jela ka jongi ki ba don sam ki lain ki ba fair long kila ban yo ya employment nak mereka filmmaking. Dan kata nga appeal syaka sarkaru ba kalam day ka for makin shimkian no ya mereka filmmaking haka state ka jongi kum ka way na kalas ba ai jam ni kun samla ki ba don ni ka sap ka form like ju pressure yang mungkin kilat ya tumbang put pressure ke government untuk mentar lah juga la bon sen ni la pressure na kalian to association andre kumbang la ong ye menne ko tang ki jingkula habang idol kano program kata ka program kamu kita ki jingkula ni so kumba kin urlong no mentang andai nilai tayau andai nilai putien suki ka pejaan long kampoi ba long bon sen ki penduk mensiam hamtam kumyangi ki nong yalam jong ka association tu kan di ang dunar ni jika ban ni disebut mentala katung gejing gejing pi ada kibiang ni jika ni te kawai ka film hasil try kat lo kan kalaban kamai ini katung ki budget ki ba na pet mentama ini selong ngan compare ka budget jongan jong ni sukai kello por minimum budget kawai ka film kasih mentar khatar tu kasam la kan dokter te ban recover ya kata ka pisah ladang ipan itah kawai ka cinema pa ladang kaya household lo ka simpor du arlai tanya te kamu kidon ki film ki bala man recover tan na ko cinema hall ya ka investment joki kidon pat ki bomla ki haban let kelen saudong jong kering kasih bat jantia balik pergi haki kendong ki nong ki haban konten ki nong yalam jong ka shnong tanpo ki raba shnong ne ki sauda shnong dan ki don ki shnong ki ba pa ya pa ki virtual audisi de antara long kumangar ngala ya kenduk den hata sing ya gede ke jong ba ki omba ki haban ship jing phone audisi dan na budi SDO di habangi ilayo ya ke CBFC tengah la umur tagi ilayo ya ke CBFC mentakum nong nikmat jong ka shnong te ka shok ka bor hi gen ba kumusor dan jong ka shnong la pisngo bet ne amban hajin bet yagi nama na CBFC ilayo ya ka film ila ban penin ko chitra te kam don jing ye ban script ba aka area ka jokri la da pismo menjor te habala ya keren ba long bun it gi yo positive response long ki shabet yang Allah dah kamdan kano ka jing ye hadir habut na kumot na kalian jungi tashnong lagi so kan pala dan kalian itu buat piara ila ki projector ki sound ini creation kamera jualan itu kelak man kamay minta kalau tanda katahin jadi kinos na tagay dan kata daw long katkum ka tengah panjang untuk jing kuli ko ang ya siya madaki biang ini jekaban penini nei tre sibo minimum let's say kat no ikalaban kamay let's say kalaban ng kacingera ki Facebook and try nada kabiang ng call ki kumba ki kwa mapi let's say ki district ngane man lagi cakap try dia kabiang kan poi siki kat no i try entah kan
kat kum kajing hantar jonga ladang lidon tang minimum satu di kesina mawal bro. Kawai ke film si keluar tam kan ni. Long ka film ka ba long ka syai malu malah. Lada compare ban ong na ba ka ka blockbuster ta hadu sakur kala. Namar kat kum kajing tip ka ba kala yo lu. Adon ru ka film kasih ka ba ni si keluar tam. Hak bagi Paisha North East ke state ke bakam bala ya cekma kam ta hak beri kini jing pemi film kan no ye taki try ki recover ni susu kum ke Assam ka bon ki jeka peni kum kan no ye try ki kamai kini ki Assam musical famous. Ingat gua mention dekat kapten jang kawai kapten garot nakar kan dia kapten ka budget joka ka detak sau punya ulang. Sau punya ulang kalau dia kata ngadut bandong namar ngalayo ban dia keren batu nong perni jong kan kapten garot nakar. Belum sau punya ulang kila yo kalek tang hapo si benai sau kurut tang kila kan. Namar ka area joka Assam kumba kila mention mentaba kalau kebahe bayar. Buat kisah nama hal kila pun. Nakata daw lada kalau kepala nak kalian kasarkar jom niru long lada kaparkat nak mentah jom ni kemun kalau bete ban shift nak step keba long ban beli hilat hilati nak mentah jom ni di national film. Saya kumha Assam se film jinti bi kini ki aktor kai kat no ki yo. Tak kira ki yo jinti mati kan. Ngaruh kala akten apa arteli ke film Assamese kalau simpentah di Iro di batang arlai minit tambah kawai kan syamrala rilis kawai ka film tiap pala rilis harta na atang lai minit ini ru blok kajing siu kala kam buat kadena dus dan dai pokna te kat kum kajing tip jonga menta ki highest paid actor iyo tu tala nyolak tala kawai ka Te nismuko pa dase kawai kasi ka industri jungi ka film kasir kum poi siya kata thong hato kila ban poi siya thong ne kai ke jingi ijin free kum we ne kum yalang iki kalong ka filmmaking long menta kan adu menta ngi snap film deh nan sinno ya kan nuksa jong film industry ka south film industry ma menta la da tipe ka Bollywood ba ka south industry ni la ban ong ba ka hakil ka south ka ba ya ka south idang consider ba ka de original film Andrei nakadaw ba kipay baru kisapot kan kasorkar ru kadon lang berhakti hakajat lo kasotu te ka future jom ka filmmaking hakatu ka particular state te jom ki lo kasorkar kasotu ha nakata nadaw lo kasorkar kadon hakti hakajat kumju kipay baru kidon hakti hakajat nakata nadaw ka kani ka soft film industry ka akiwa hakine ki kandai snam suppose nan mentare ka akiwa kumbasyu ay nuksahan lai tadi film South kiba kumka Bahubali 1 Bahubali 2 tapi kini dengan tawar sekali ke film jong Alu Arjun ke Pushpa kini kiba break ya ki rekod jong ke Bollywood te bonsit rupi iba ki Bollywood mentah kila shin be ki story jong di South ba ki thiet ke copyright ki le ke remake ba hadir bala le ke remake ru aka wa ka Hindi language ru ka film ka blockbuster. Dia kalau kasih le raja ke Bollywood. Ya mention ni kena ka film Pushpa pada zaman kelak ini ka film memang sih what happened kena ka pandemic mo ki this collection jong ka poi siya po ki Laispa pun crore ya. Worldwide collection ka hadu menit ka poi Laispa 10 crore. What happened kena ka pandemic. Ngisung tu ada jadi syah kita ni ka karkhana sina film kadai kawai ni karkhana kabala ban aikam ya shibun ba kibreu tamba kadun kam di kibreu na semok mo ki barang ka ka policy bakin dunia ya kan te ni next scam ba kini ki let's say ki jin ya itu semua jung association na ko sector kam tam ni kumba mo kini ki firm sau kikiu nama ba kedi kiyo jing shan na ki pai ba kunjo ingin scam ba kawai gasni kene ka film industry ke jungi kan kiu te se la ni pai pada shikini ki nong ak film khasi ke jungi hakana kom long kala long try malumala ka jing yo kam yo jam la ne ke jing kamai na mata jong ba don film ki ba biang ki bala siu bahaya kini ki ato la ne kum lo ye try ka jing siu
let's say higher speed như là nong thấy mà mention những cái mà SMS Ini aku gaji siu kebangan siu iki artis ke long ngam ju ya kontra fix la ya kita long ngam ken ke ya kasih katno long katno sing issue kamu nak show kum main actor let's say wala pa main actress di wala pa le nak show kan dana shoot live post ni badal pendem kam di agak film jong live post ni kamu nak show kan cisni katno ngari bersih de hadir kata lo ngak offer bakata kalau biang dengan itu lada kiong sa kata kasu bakata ambulan perkiu no sasa ada sa sekolah aja kata perkiu de what bukan ke bayi sini nong belah di lakam yo sibun lakam imha itu iba akan tentang si minit on dengan bro kasu Allah kemudian lada ni pai yang sejenis film ke bah service kok ka kami terik ni kamu naik apa ke i ke jing ni ke i ka jing kbi nanti ke jong pi na ta ni ka film i tandung ka respon yang nongong bakal ada yang profesional dan syukur lah hamlok sini kan dia nama kantra aku senang melakukan akan di film industri mah de kat kau ke experience kejongan nampak saya ki ngan om biasa sisir mah pat long perfect dah long perfect dengan om perfect karena lada compare manga bagi wait project pengalaman dan lihat sedian kemudian ngalapan om ketu kadang di 50 kan yang ke kecil kalau 95%. 100 tengah ngomong kalau 95%. Mungkin kila ai 100% yang ai jadi. Kila ai 100% juga acting jadi yang ni aku mau. Dalam dia tengah persiang itu mungkin gue bakal ngomong itu no one is perfect. Dan dalam dia ngala persiang ni tengah kapor bana act ngasgo kalau biang dalam show agak editing table part dalam page yang saya perkat handai kalau dia berbeda tu. Ada dia mengalih sakum tu kalau kampian. Long kasih wan ben kata tu, ban orang 100% ban dia ai kata satisfaction dia ke ke bila let dan dia orang. Namar kita sibuk ki ups and downs ka por shoot tek tension dia ke tek bina tension pas musi hari pihak act dia role ke ba kemen baru ki. Dia buat hang tu let's say film lah ai 100% acting ke kita. Dalam apa yang editing table part agak por film normal dan pipet dia kata bertaj melanjong ki I should have given my best. Kita lihat susah. Okay. Let's say pila ban shibenta pila ban ayam ni keluar kemunong dalam jong kini kinong sinapin ko kajara kemudian secretary dan keluar kemudian secretary jong media overall let's say ya kajing jong fi ban kieu agak kami ni berkali kata nasional film kemunong dalam jong kini sinapin kaya keluar kita. Okey, saya kum nong yalam jong kene ka sen jong kinong permit film wa buat Meghalaya Filmmakers Association nga kerpat keti pajba ki baju kershan ki film kasih ki jongi na kapor bakin nang yai kershan kumbang ala mention menne baka film industry hapo south ka kiu ha namar kayo e ki kershan na ki pajba na ka sorkaro te kan adu menta mami kinong permit film kasih na kalian jong ka sorkar impak juyo kanong ka jingyara andre gidang yai keteng ka kam ka jongi tang na kadau mangi yo ka kershan na ki pajba das ngopha nam penjul syuk ya ka support ka kershan ka jongi but dia kadang ka kubor ban ai ya ki upcoming filmmakers ki producer ki director ki barang thmai ka ne kalan lada pidon kadang no gajing na kalian juga association ni kloi baniara yapi kunjuk ki artis ki nong ruai ki nong project ruai but unta ter baru ki ba long related to filmmaking ma lada pidon kadang no gajing laban penduk yang ngau general secretary lada laban penduk yai presiden ba komandar syaklian sakawai pada kubur nama tangga katwai tadi mentau naikkan nama tangga ni kapten ke bawah mai ke PPR mentah saya sikertin dan kerja kat bayi bakal ni kapten ke kecil ya ke bawah sa release hak katwai tadi mentau naik ba ars dan acara puar hak puar katwai beci arbeci bakal beci de kane ke kubur kalau especially nampak ki fans ki jonga ba kunju ya baro hin kino shong snong joka rekasi ba jantia ba slam let's say kunju issue yang bangan act kumu actor
De mentah kalau ada kapot, kalau ada kabuksian yang diborok di bagi yang ngamon, video ibiang yang ngah ke silver screen sa sisian pat akan artering. Tes ngobha ban yang kikam kijam kijompi Warsha Cinema Hall, Biju Cinema akan buat kadwe beje, arbeje, batasan beje, ban ai ke jingkersan ke 100% ke jompi nak bentak ke jonga, ban bentak ke tim jonga, film ke eka jingye, kublai buat. Sa sisian nak yang jonga nak kimbok keruyan, jadi balari, jadi nak film ke batman di jingye, ingin scam bagi palba, mungkin ai ke jingkersan. Kendiat nak jingye keren jonga bat iba lari sucian. Ngismutu bakadon shibun ki benta ki babha nanta lawe jung ni kakak national film ngisutu ya gajing anut jong ba lari bakuno kini kinong akfilm kamtam watang hapo asamro kini ki aktor nyelak nong ki main karakter kilayo ban kamai han nyolak pralak ko film tinggi scam bakane kakak national film ko mekaliar hapo kasni kan salong kan sa wanra itu so jong ka jingjong bat kata kan dai tang lembah dari jingkrishan jong pi ki pat ba nang pekai bat ngai scam balong ba ka jingkrishan ga jong pi kan long ka jing ai mesti mi ki sablaran sab bat ngai scam ro bat ni kwa ro kata kas ni kan poi bagi aktor aktris kin long shisha kita kiban kinong kita kiban don pentah kita film ha ka kinyo kamai nak bentar capok kajoki hado bentar saya ngila bang ba kadi kam sinaflim hapok me clear tempat tadi kan kata galak bang kamai kaji hado kata nama kadai nama bang indon ni kita dijaga pun ni kumbai ba lari la ong ba kadai nama bang impat yo than ni kita jingkershan dan rai next camp banang ni syakmat tin ai jingkershan ba kini kinong sinaflim kinong sisha kinda yo sisha ya takaburong matong ba ngalayo ja ngalayo kamai ngalapian tangan kata film. Dengan scam kata kasih ikan sapoi. Bat ni scam. Balong baga jing trash itu menjompi balari lentak berkaseng bakinong si pentah ibro kawai dan urong dari jing angor jompi. De kublai sibun, desa sisin karwai tarik dan mau. Ban lek basaki ye ka film ke ke jing habi jius nama. Jing kersan ke jompi dan ke jing ai musim ya kisam la musa jongkari kublai sibun.